जजलापा कला साधना ख अले कलाकार साधक ख थयु कलाया माध्यम साधना याना नेपादेया कला संस्कृति तजिलजिया नप थिथि संस्कृति या त मके गुनिति थगु जीवन पानादिम अनि बहम व्यक्ति थौजी चपाचे पाहाक त छायदिगु दु अले वेक नप हे खलाबला या गुनिति जी सकुन्तला न चपाचे वेदुनगु दु अले थौयाम पाहा थम कलाकार जिन्थ्या हेदुन नप वेक छम किकम्पा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान संस्थापक अले थौकनियामा नाया जियादी थासा भक्तपुरे लोकौहागो एफएम भक्तपुरे जगमको नेपाली या हे लकौहागो एफएम भक्तपुर एफएम या निवर्तमान नायो भाजु ज्यादी अझर छिसान्तुकमा यानादी तुङको जुइमा वेक ज्यादी देवचन्द्र बज्राचार्य थौ वेक नाप चपाछेजना गफसफ यागो हेजी अले वेक दुनियागो नुग दुनिया खन जिस छुख कुलेगु कुतन जिगुजी जासा वेकैतना चपाछे लसकसया देवजु छित चपाछे लसकसया नाचना सकले नापा इ बिया दिल चपाछे छाया दिल जिको चपाछे जहज थ्याकेको निति केही निति छित सुरा देछ नाचना चपाछे अथ्याय जज त छो जाजो खमखला हजुर किन जजमा चाहिँ शकुन्तला नेक्यो जाजो अथ्याय जज दाइल अथवा देवचन्द्र बाबु जुन अझ जज दाइ दिने छ हजुर पक्कै न जजके माली आफा या नाचना जी छि छम साधक तर थौकने छि थगु व्यवसाय विस्त ज्याचना दिगु छिकु साधना छुजे याचना थौ या इले साधना यसो नै साधक चाहिँ मखु साधक थिङ मखु होला गेला छ अथवा चाहिँ जी धाइ नै जिसमा गइमा छ थैपुङ कलाकार त यको द जी थैपुङ कलाकार त इंग्लिश धाइ नै ज्याक अफ नन ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन धाइ नै होला त कोइ छु तर छेम मसु धाइथिन्दो जी अथेम साधना याउ मोर छु नृत्य देखे तर छिन्ता साधक रहता वो टाइम में शायद यो कोई को लगेन जुया जी सेकआउट टाइम में अथवा चाहिँ जिन चाहिँ टाइम बिफोर टाइम में इले वो टाइम में ल थंकने चाहिँ साधना धाय चाहिँ अथवा यहाँ मरु तर तोताउन मरु निको साधना धाय चाहिँ जिन जस्तै यो नपा चाहिँ प्याखन ल्याउ अथवा चाहिँ थो उ चाहिँ प्र्याक्टिस या चाहिँ किने लागि अथवा चाहिँ दर्शकदा किने हो सुकुमी भाजबुन्दा किने हो न्याफके लागि या खसा थंकने चाहिँ थौ शरीर लागि स्वास्थ्य लागि चाहिँ जी प्याखन लिया थंगुना प्याखन लिया तर किन्ता मुगी थौ स्वास्थ्य लागि चाहिँ जी प्याखन लिया थंगुना तर कोठा नै जरो खने मरेका जी जी खने त क्यामेरा खने त बाथरुम सिंगर दाखे चाहिँ छि चाहिँ छगु रुम डान्सर कोठा वो चाहिँ जु लागि चाहिँ प्याखन लियो थंगुना हजुर सुकमी पिनिगो नीति चाहिँ छाया न मदियो म थो छज दाइ खचिको उपस्थिति जी थौ खने वो महजिया चंगदु थो गेसा विदा पाइयो कथे कि मियाले विदा खस चाहिँ बुरा थिएन मियासन चाहिँ मियाले फेखनी अथवा चिसाने मो जुलिन चाहिँ शरीर न खाजुल होला अहिले नभा चाहिँ गु रूपमा चाहिँ प्याखले चाउख बोलेको रूपमा प्याखले लागि चाहिँ शरीर न म भ्यो होला यताले न चाहिँ ब्राल्ला चाहिँ जे ब्राम कुनि खना यसो चाहिँ नभए रूप गु छ उले प्याखले चाहिँ दैनी दुनलिसन चाहिँ एकदम बद्दा छ नि वो चाहिँ अथवा कम न जो चौख छौ चाहिँ छोरा छ जी व्यवसाय कारण त्यामाला जिम्मेवारी बढे जो भन मस्त द्या होला मलाई के जग्गा चाहिँ जो त्यहाँ चाहिँ पछि थाको होला बुझ्दो मखु अथंगने चाहिँ छौ समय उखरा जो होला हमरा चाहिँ प्रोग्राम त यो जुझ्नी स्टेज प्रोग्राम जुझ्नी अथवा चाहिँ जी विभिन्न जुझ्नी टाइममा चाहिँ लिमलन चाहिँ प्रोग्राम खे चाहिँ भाग हो प्याखन सिने था आफ्नै प्याखनले जुझ्नी अथंगने त कोही चाहिँ थो मिडिया खे अथवा चाहिँ थो इलेक्ट्रोनिक अथवा चाहिँ थो डिजिटलाइजेसन जो चाहिँ जुले चाहिँ अब यो कम खै त वन्दमा नपान छिन माने मौ ख तर विभिन्न कारण न त्यान जिम्मेवारी यो बरे जो होला गृहस्थी जीवन अठाइ जोत्नु ख गुछि सन्त हेदिल थगु स्वास्थ्य लागि जी प्याखा होला तर व्यवसायीकरण या मफुत न हेदिल थगु प्याक्ला कथयो व्यवसाय चाहिँ सञ्चालन या माला तका गुछि स यथना दिल कलाकारिता छ व्यवसायीकरण मजुल छिगु जीवने कि या मफुगु ख कि व वातावरण हे मडुको ख यो खाद सायद थो खाना साना चपा छ चाहिँ यो इकाइ जी ऐसा न व्यवसायीकरण चाहिँ या कुतो यहाँ खोजी नभा छौ हिसाब जी थो सेको चाउ टाइम में थल थुकी लगे टाइम में चाहिँ जु जाय थोय ख होला प्याखन सियाने हो स्कुलले प्याखन सिने हो प्रोग्राम के भाग हो भोटले प्याखन क्याने हो विदेश भने हो यो चाहिँ एकदमै जु तर व्यवसायीकरण या मुख्य कारण चाहिँ सायद जिम्मेवारी थौन चाहिँ कमजोर देफ पारिवारिक जिम्मेवारी न जुल तर पारिवारिक जिम्मेवारी गु पुराले चाहिँ गु
छ वे स्रोत दनी ओके चाहिँ मगा वे जुत्न खनिसा मगा जको म हो कि ओके त चाहिँ जी प्याखोलेमा ख तर दर्शक न अझ पनि जेमाला गुमाइसन चाहिँ प्याखोल लुक्यु ख इफ न अझ पनि जेमाला होला र वो टाइममा के छ चिता चाहिँ छ जसँग गुली मेहनतियामा प्याखन छ केन्दा छ प्याखन केन्दा चाहिँ जसँग गुली प्र्याक्टिसयामा गुली चाहिँ मेहनतियामा टाइम बेमाला ड्रेसअप मेकअप अनेक यामाला तर वसफे ढुङ्गा चाहिँ दर्शक चाहिँ तालजको थाइ ख हजुर आयोजक त दै आना चाहिँ गुमाइसन चाहिँ वो प्रोग्राम याउँदै इमसँग चाहिँ पत्र चाहिँ धन्यवाद पत्र छ प्रशंसा पत्र छ बेजन छै त्यसले थो चिज चाहिँ व्यवसायीकरण याले चाहिँ कसै चाहिँ लादे म ख होला अब यो आजना यो टाइममा चाहिँ वो प्रशंसा पत्र जको ल अब प्रशंसा पत्र चिज चाहिँ चांगता टे थगु कला युपति मूल्यांकन याना दिया कि म दिया उगु इले जी जस लेता ज्यामी जको जिया दिया छयाना दिया जिमसन चाहिँ लेता चया जुया जुल जेरगो जुया हो यही जोतना हो हजुर थयो घटना त कोही द गु थासे चाहिँ जिना प्रोग्राममा लागि सती अहिले प्रोग्राम सिरेको चाहिँ कथे थे याउ चिता कने कसा थे याउ छिप्ने एकदम बाला छिप्ना चाहिँ थे चाहिँ फुकेर चाहिँ ढिबाको मेउ खे भन्यो थे या चाहिँ विभिन्न चाहिँ आस चिता किने तर वो जुइम हो मलाई सायद चाहिँ नजर चाहिँ जीवन कमी कमजोर देफ तर मेहनत याउ खे अथवा चाहिँ परिमार्जित याउ खे अथवा चिता चाहिँ थुगु चाहिँ छौ कलाकार त देखेको चाहिँ जसमा या फ्याउ यो कोही चाहिँ मेहनत यहाँ तर समय या कारण अथवा चाहिँ अयोपट्टि चाहिँ व्यवस्था मिलेको कारण चाहिँ थुकी चाहिँ झन्झन चाहिँ मानिस जुङ छ निवा ख के जग अथे ख कि नेपाल देशे हे अथे ख तो कलाकार त खसा अथौको नै चाहिँ बच्चा विस्तारण चाहिँ जता त युट्युब ल फेसबुक ल किन चाहिँ व्यवसायीकरण जो वाचौँ दठेन छौँ जस्तै थोने जे नेपाल टेलिभिजन अथवा विभिन्न टेलिभिजन के चाहिँ डान्स चाहिँ प्रोग्राम त जे मेया कम्पिटिसन नेपाल आइडल थाला अथवा चाहिँ छ यो जोत्न होला ओके कारण चाहिँ विस्तारण तब्यम सोम त नेपाल भरि त साँझ नेवा खेजको मको तर वो टाइममा यो छुन मरु जुलिन सायद एजुलाला चाहिँ मने ख तर जित बनल इच्छा चाहिँ छु के चाहिँ भने फायो खसा जिके दा जुनल छिन छु इन्ट्रेस्ट दौ ख छु चाहिँ दा मन दौ ख के भने फायो खसा जी चाहिँ सायद जी कलाकार न बनामा कलाकार तरामा कलाकार दिवाना जको दे जी होला तर वो अनुसार चाहिँ जे म फायो कारण हैन अहिले वो अनुसार चाहिँ व्यवसाय र मजु कारण चाहिँ हजुर ओके त चाहिँ छौ व्यवसाय गर्ने म फायो थिङ छि सम कलाकार सम देख सेनामी सफलमा संसार कमी न छियादी छि स थगु जीवने दक्लिन हापा प्याख मी ख्याल मी कथा चाहिँ पलान्याका दिया कि प्याख होला मी कथा चाहिँ पलान्याका दियो ख तो कलाकारिता क्षेत्र अछिन सफल कलाकार ढाइले सफल चाहिँ मुखो सफल गुले जीव गना थिनेमा सफल जी देखा चाहिँ वो थोथा चाहिँ दनी होला अस्ता सफल यास्ता असफल वो चाहिँ म भने तो सन्दर्भ चाहिँ वास्तविक जी चाहिँ नृत्य खे चाहिँ पला तेस्वेन्य जी एक्टिङ या कलाकार नाटक है दो प्याख अथवा चाहिँ टेली फिल्म खेल छोड्यो खे जी अयो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट गर्न भन जी एकदमै अयो खे मे हाल्यो होला गिटार थ्यायो नभए जुथो नृत्य सुन्यो चाहिँ जुथो क्षेत्र खे चाहिँ दबु प्याख ध्या साथीला वो प्याख जग केनी मको कलाकारिता जग नेबे मके हरेक विधा के चाहिँ पोक्त जी मानी होला जो ओइ जिया चाहिँ थी विधा के चाहिँ इन्ट्रेस्ट दगु जी एकदमै नेपाली चाहिँ जे ओके हार्मोनियम थ्यायो तबला थ्यायो नजानी ज्याकअप हल मास्टर अफ नन्दाइनी यहाँ याउ अहिले प्रोग्राम सुरु लागि जिता चाहिँ उखेन सती थुकेन सती ड्रम थाम मसा सती मलाई अयो टाइपमा जिके चाहिँ पुरा देखने भयो गड गिफ्टेड टाइमली मलाई तर जी चाहिँ अहिले नाटक न नभए चाहिँ पहिला त नृत्य सुन्ने नाटक है दबु प्याखने छित सुना प्रेरित या ख सुगु प्रेरणा चाहिँ दबु प्याखने चाहिँ छित पलान्याका दिया जी मस्तबले चाहिँ छाक मस्या मलाई मस्तबले चाहिँ जी थो खपे बौद्ध समकृत बिहार थाउद अनन्त नि बौद्ध समकृत बिहार आना चाहिँ अहिले विसन्तर तो छौ बौद्ध बाखङ खे आधारित विसन्तर बोधिसत्व नाटक किनेर खाजुल अहिले अब विवेकानन्द भन्थे थङ्ग्रे बसफुल मरे होला त्यसकै एकदमै चाहिँ आने बहमा पनि विवेकानन्द भन्थे बसफुल यहाँ चाहिँ चिथो त बौद्ध समकृत बिहार खे चाहिँ सँग अहिले धर्म प्रचार बौद्ध धर्म प्रचार यहाँ बिजाको ख अहिले वो टाइममा चाहिँ धर्म प्रचार ए छोले चाहिँ अहिले अयोपट्टि छौ विसन्तर ढाप छौ प्याङ किनेर चाहिँ खाजुल तर जीव टाइममा मस्त तिनी अहिले जिदा एनालिसिस चाहिँ दनी जिदा उके चाहिँ छुए पार्ट मरो अहिले दाइपुङ कलाकार जु द अथवा मे पनि चाहिँ पासमा एको कलाकार जिदा चाहिँ जे अघि चाहिँ जु छौ इन्ट्री जो चाहिँ मौका मरु छु छ्याक मसले जिन टाइम अफ द अथवा चाहिँ जिदा चाहिँ अयो एप्रोच मजल अहिले इसले न चाहिँ अयो छुम जुलागिन चाहिँ स्टेजमा एक्टिङ या एकदमै इच्छा ख तर जिदा चाहिँ आस्ना नै कई मखो छ अहिले तर यो लिपा चाहिँ सगले सुप्रिया त नाटक न बौद्ध समकृत बिहार है अथवा अहिले बौद्ध समकृत चाहिँ बौद्ध संघ छौ संस्था त जी प्लाउ संस्था ल
अहिले वो संस्था चाहिँ सुप्रिया थौ नाटक चाहिँ बौद्ध धर्म आधारित नाटक हो सुप्रिया अहिले वो प्याखन किने ध्याउ चाहिँ खाजे हो अहिले उकी चाहिँ जिन चाहिँ उकी दुख्या त अहिले एनालिसिस चाहिँ वो थोखेले पच्चा लगे जुठेन चौख तर किन चाहिँ ब्रेकअप ल ब्रेक ल तर वो सुप्रिया थौ नाटक चाहिँ एकदमै चाहिँ ऐतिहासिक एकदमै चाहिँ जिन मेरो त्यहाँ छु मसँग नेला चेला चेसन चाहिँ उकी रिहर्सल कलाकारमा यो कोद रिहर्सल यहाँ थमन अभिनय म थमन्दु चाहिँ पम्पलेट चाहिँ म थमन्दु मेकिङ चाहिँ प्रचार प्रसार यो चाहिँ म योपट्टि चाहिँ माहौल हो हैन अहिले जस उकिन चाहिँ बच्चा जिदा थुकी अझ न अप्रोप्रिएट ल हजुर गु छगु इ चिसा भोकै नादिला अनुभव या नादिला उदबु प्या खयो दबदबा दुगु इ तर ठाउँ कने सुंक चनि मागुदु डिजिटलाइजेसन जिला युट्युब थाल थिथि संचार माध्यम थाल अनजिसा सोय खना चंगु दत मला वो लिमला खमला उखे थुके ब्याजीगु इ व ठाउँ कने सुंक चनि मागु इ वो सुंक चना चनि बेले कति अनुभव जी सुंक चनि म सुंक चनि म अवस्था मरो ठाउँ कने व्यापार व्यवसाय न कलाकारिता दुनि वो पसले चचना वो कलाकारिता जुइ की प्रस्फुटन जु पसले चुन्छ न प्रस्फुटन जी हजुर हजुर जस्तै कि शकुन्तला जी चाहिँ च्याबु चाहिए पसले होला हजुर एक भाइ चाहिए आनन्द चाहिँ गफ आनन्द चाहिँ कलाकारिता वो प्यावा चुँदै पिब्या चुँदै कलाकारिता ध्याउ चाहिँ प्याखाइ ल्यायो मे हाल्यो वनम हो कलाकारिता अथवा चाहिँ थो ध्याउ चाहिँ तकुना ध्यास्ने प कतै कि पसले चुन्ने चाहिँ पसले व्यवसाय टाइममा चाहिँ कलाकारिता चाहिँ न्युबे फसा चाहिँ आना चाहिँ ग्राहक त दोवे वनम सब सफल व्यवसाय चाहिँ छौ वनम माध्यम खेप यो वो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ जी पसले चुन्छौँ थङ्गने पसले चुने चाहिँ चुनै मुन मुक्त अझै सिधाइ ग्वाली पुन चाहिँ ग्वाली मिपि यो कोद किजा के पुन क्याचा पुन मेचम यो कोद द्यावे नुला होला हजुर हजुर अले वो टाइम चाहिँ बिजी टाइम चाहिँ बिजी खता बिजी मैले चाहिँ अले थौ अनन्त नि प्याखन ल्याउ नाकन सुया प्याखन ल्याउ मे हाल्यो होला छुया हो टिकटक देख्यो होला यो खरिन चाहिँ अझ इन्ट्रेस्ट दउ चाहिँ नता छिन्ताइले नि अथवा थङ्गने चाहिँ डिजिटलाइजेसन गए चाहिँ ओके चिन्न भन्छ चाहिँ दुठ्या माल एजो चाहिँ अझै मन चाहिँ जी फ्री जो टाइम मरो फ्री चाहिँ छ वो नाप गठे खन्यु ख वो ठाउँ कने वो माग्न मरि ढुङ्क्ला वो अनुसार जक जुगन तर दबु प्याखा से मखुसा मखसा मलाई दबु प्याखा नै छिगु कलाकारिता मखसा थी सकी पा चाहिँ अकल चकल खने दया चंगदु अकल चकल ध्याउले छौ नि हो के हजुर नकति नि वो बहु चर्चित थे मला चर्चा वया चंगुपति छगु बौद्ध सकीपा को सकेन कोसक जो कोसक छिता खना गुजुल गथिना चाहिँ ओके चाहिँ छिगु कलाकारिता यामा तका चाहिँ चुलागु ख ओस्का कना दिसले जिज्ञे दसा जी भजिसा कलाकारिता दुनेलसिन दौजुले जे सायद अहिले जिज्ञे चाहिँ वो गना छु प्रोग्राम जुल लाव जैसे चाहिँ ग्यादरिङ त जी अथवा छु प्रोग्राम जी सचिन सत्या मन्त दे प्रोग्राम त जुलायो जता चाहिँ माइक बिलाव अहिले आना जो कलाकार प्याउ आना चाहिँ गेन हेके गे चाहिँ इन्टरटेन या मन्तरा मिहाना जिल्ला जोक त्यहाँ जिल्ला होला खेलिया जिल्ला एक्टिङ जिल्ला जिता अझपट्टि वे जुजुलि जी हरेक जिम्मे चाहिँ छौ सर्कलले अथवा चाहिँ सर्कल उखान थुकेन चाहिँ न्यापु चाहिँ माहौल देख्यो लागि जिता सटियो अहिले थोरै सन्दर्भ चाहिँ अहिले जी छमा दाई रोशन बज्राचार्य अथवा घोषक सङ्किपाया चाहिँ छमा न्यमा चाहिँ निर्माता मध्ये छमा रोशन दाइजुला रोशन बज्राचार्य अहिले प्रेमा साके अहिले प्रेमा साके न चाहिँ के ख चित खबे चम्फु खाला रोशन दाइजुला अहिले वसो न्यान चाहिँ रोशन दाइने चाहिँ पानपति दौ फिल्म देखाउ द होला अहिले न खाजु ख तर जी चाहिँ अहिले म दाइ आज थमै चाहिँ पछा मिमे जे होला मिमे छतेसिम चाहिँ इन्ट्रेस्ट म क्या तर घोषक देखाउले चाहिँ रोशन दाइने मुख देवचन्द्र वेमाली छौरो चाहिँ देवमाली तला मलाई अहिले यो तरङ रोल नम्बरको एकदम सर्ट जग्गा छोदा जग्गा छिन चाहिँ घोषक स्वाइदले तथा चाहिँ छिन चाहिँ तुरन्तै सिरै झुट रोल चाहिँ मलाई ए जग्गा अहिले वो हिसाबमा चाहिँ रोशन दाइना चाहिँ देवचन्द्र छका चाहिँ छना थ्यामा तौली रोशन दाइ चाहिँ इनामता स्वीकार्य हजुर जुन छोदा रोल चाहिँ अफुलजी छि नामना गुर्जु जुया प्याखनिन गुर्जु जी गुर्जु ख होला हजुर गुर्जुरको पण्डित गुर्जु मुख खास सेके मुख गुर्जु जायको सेके मुख जिन बज्राचार्य जुजुली तर जी सेके मुफ्त सेके इच्छा द हजुर हजुर ऐसा न समय मतेनी खला अथवा चाहिँ गरेको थथा सिद्धनी फिमेन चाहिँ गुर्जिया रोल जोली चाहिँ दन्याप्ल सकिन्छ चाहिँ गुर्जु तारिमाम धै अन अरे जुजुली जब नाटक अभिनय आउँथ्यो म सकी पाथे मजु अभिनय आउँ त्यहाँ चाहिँ अझ फिल्म मजु ठ्याक्कै चाहिँ अनि रियल लाइफ चाहिँ सोच्नु सुधा हजुर वजा गुलिस्या स्वे झुंको जो सवेको पिन्छ
थुइकाना दि धुनकलजी अलि ल्याउँदनी पि जुसा चाहिँ सोयादी त इनाप्न जे बाइ द वे अथवा खाया प्याउ जुले चाहिँ अथवा पौस्या 3 गते 12 मुभी चाहिँ किने जा जु दा चाहिँ प्रचार जो हुन्छ फेसबुक ने मैच हुन्छ संकिपा चाहिँ तस्कम न्यापु पछा ताहा तारा चाहिँ ताहासान चाहिँ चिन्यो प्याखन जुल छौ छौ चाहिँ बौद्ध धर्म आधारित ल त्यसले जसन स्वयं हो छौ चाहिँ थो जसन प्याखन देख पिन्दा चाहिँ प्रोत्साहित न यामु न्यो भाइदान चाहिँ थुकार न्याने गेमु अथवा चाहिँ न्यो भाइदान चाहिँ जसन ला छे चाहिँ छेन भा लागे मो अवस्था अथवा न्यो प्याखन पिकअप न चाहिँ प्रोत्साहन न बियो अले प्याखन चाहिँ बनाउ खन जुले स्वयं मर्या चाहिँ जिन चाहिँ छग केवना पकना इना प्याग छु स्याचोन दिपु सकुम भाजमी सकछि ना होला हजुर पकैना वेक अप चाहिँ छिकु इना नेना न दिजी हजुर गुची सा धाइ दिल जब जिबुल हाते माइकोइ कथिना चाहिँ यो जनमास त इन्टरटेन या तका चाहिँ यो मानस पतले चाहिँ यो चाहिली तका गुची सा नित्नाइ दिल जी जी ख्याला मिना जियादी होला ख्याली मि धाइ चाहिँ 50 नि न्याउस नजर हे ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन ख्याला छु खछि गुनिते अजी खाली कलाकार रे मुखु जोलिन चाहिँ ठ्याक्क धापै मुक्त होला हजुर हजुर ख्याल गर्दा चाहिँ ख्याल नेक्यो ओके चाहिँ नेक्यो चाहिँ विभिन्न तरिका जदै होला व्यङ्ग्यात्मक ख्याल दै अथवा जनजीव जब शब्द चाहिँ ख्याल दै अथवा चाहिँ घोषपेचिया ख्याल दै होला गे चाहिँ छौ जनमानस अथवा चाहिँ जे स्टेज खसा चाहिँ सोकुमी भाजमी पिन्दा अथवा टेलिभिजन खसा चाहिँ उखारा जुला मलाई वो अनुसार चाहिँ गे चाहिँ नेक चाहिँ छौ एमरा चाहिँ न्यापिको चाहिँ छौ वातावरण तयार आएको गु विधि तय गुली खाकु गुली अपु छौ जनमानस या त निकेको नीति वेकअपिन गु खाले चाहिँ निलासु हेको नीति गुली थाकु गुली अपु गजाको अनुभव बना दिउ दुसिस खेतले छिगु उपस्थिति व नाहे जकना गामला वेकअपिन त निकेको नीति जी चाहिँ खास कलाकार खतन चाहिँ जोकर ख्यालिमी कलाकार रे मुख हो होला चिन्ता ल ऐसा न चाहिँ जी भन्दाखेरि चाहिँ निके मुसिङ भयो नेपाल जिन चाहिँ सायद सन्दर्भ वोलिन चाहिँ जी वो छौ भक्तपुर एफएम छौ ज्याजो कुचु कुचु खे चाहिँ कुचु कुचु बाकी चाहिँ जी कोही चाहिँ ओके नेकाउ दर्ने छ सायद चाहिँ वो हिसाबमा चाहिँ सकुन्तला जिन चाहिँ अथवा खाना दिल तर नेकेउ चाहिँ अपुन उलियो अपु छ्यार छ छिनक्नी झी खाना चाहिँ जिन ता छ्या ध्यामर त छिनेर जों दिउ द होला तर थाना उले थाको गए नेके गए मतलब गु हिसाबमा नेक्यो ध्यान खा प्याउ एजो चाहिँ अपुन उले अपु थाको न उले थाको को वातावरण जस्नी अखेर यहाँ चाहिँ ल्या मोजमा म चाहिँ भराको केरा के चुल्यो दला कि दला चाहिँ नाफको मारा नेले मन नेको ख तर दम उदा स्यात उदा चोट परेल हजुर तर नेक्यो गयो छ थर न न्यापे माला अलि अडियन्स गुमा द अथवा चाहिँ जे सोकुमी भाजुमी गुना द वेकअप न न्यापे माला तर स्थान चाहिँ अझ चाहिँ मतलब दुःख चाहिँ अनुभूति जय मैले होला सुन्दा सुन्दा सोकुमी पिन्ता निका दिसले जी गए नेक्यो ए मालिक जी चाहिँ अलि थौय जीवन जुपरि छौ नि हो घटना कासान जुठे जाला नेक्यो अथवा के छ माहौल द्राकिन नेक्यो ख जी थाना जिके चाहिँ जिके थाना छु साधन मरु जोली आएर चाहिँ सब जे थो थो प्याखले दौराने प्याखले दौराने चाहिँ सिङ्गापुर माने छौ अवसर दत अरे चाहिँ चाइनामा हुँदा जी माइकल मला छोन्यो देश चाहियो चाहिँ मौका उयो जुत्ना खाने छ हजुर हजुर कलाकार जुलकी होला वो हिसाब चाहिँ सधैँ कलाकार जे मुन्डौ ख थौकने चाहिए देजी होला अरे सिङ्गापुरे चाहिँ प्रोग्राम जो टाइम है आना चाहिँ 24 तला छे 24 तला छे चाहिँ स्विमिङ पुल जिता एकदमै अनौठो जुनी होला उन चाहिँ गुली न्याय पनि हजुर लगभग थोकले दसा 56-57 साल बाखेर जी गयो अहिले 24 तला स्विमिङ पुल ओ जी एकदमै गरो अहिले स्टेज चाहिँ स्विमिङ पुल है होला त्यो स्टेज स्विमिङ पुल ल स्टेज बच्ची स्टेज चाहिँ थुके ल बच्ची स्टेज चाहिँ डुङ्गा मुख स्टेज असे फिक्स छ हजुर अहिले आना चाहिँ जसमा प्याखन ल्याउ छ मञ्जुश्री प्याखन ल्याउ अहिले मञ्जुश्री खे चाहिँ जी महेश केसी महेश सर जमा गुरु खा भएको अहिले प्रज्वल बज्राचार्य अब जी चाहिँ म चाहिँ पासा थौने चाहिँ अमेरिका चुनी अहिले जी अहिले केही मेजर पुण्यमा चाहिँ सायद सागरी कल्पना थेन्छौँ केसनी उपकेसनी अहिले चाहिँ जी चाहिँ जु पार्ट चाहिँ गणेश होइन गणेश अहिले पासे प्रज्वल पार्ट चाहिँ महाकाल अब पासा जान्न तरामा चाहिँ महाकाल ल जी पासा उसले भेटजान खाउने गणेश अहिले प्याखन ल्यायो होला स्टेज चाहिँ को तमरा थेचिया छ अहिले कोही चाहिँ बच्ची चाहिँ थुकेपट्टि स्विमिङ पुल जोली पछाडि डर्न द अहिले छिटो गणेश मुकुट पेले यहाँ
मेखान्य थे जी तापाको ज खान्दै हजुर सधैँको थे लागि खान्दै मुक्त हजुर हजुर अहिले प्याखन हुनु थे प्याखनले चाहिँ अहिले थोथेको छिवा नि ओबे स्टेज ल स्टेज ब्याकड्रप ल हजुर अहिले छुए खाने मरो स्टेज घना सिरे इन जुया जी मसल सबै स्टेज कुरा छु स्टेज कुरा न मखला हन फुत्रको नि हो हन सर र प्याखन ल्याजी होला अहिले ताल थालो छु दा फोकस न ओ स्टेज कुरा हो हन चाहिँ थाहा हैन प्याखन ल स्टेज क्वे दाइले लखेको लखे नाके मुखनी ना चाहिँ नेट नि ग थुके हजुर धेरै छु छ थुके कुरा न थियो लग छुन्जे ओके कुरा आउँछ ज्या फसा जी छ गणेश ड्रेस के होला मुकुट के ला क्या चौन्छ थमै जुजा चाहिँ मुभी काने भाइरल जुजी ग गणेश चाहिँ सिंगापुर 24 तला दो स्विमिङ पुल ला क्या न स्विमिङ पुल चाहिँ सायद भाइरल जुजी ओछो चाहिँ घटना लमाइसो परि न जुत्नी हो अले छोका चाहिँ हन गेसा सिंगापुर खतन चाहिँ अले याक डान्स थाप दिएको जिमी याक थाप चाहिँ के छ याके जुल मलाई याक चाहिँ पा हिमालय दिपरि तर चाहिँ वेशभूषा खे अले प्रज्वल चाहिँ दुने चुने ल छि त्यो पाखन हैन जुनी सिंह किनले चाहिँ हेने मन चुनी एल्बिन चुनी हेने चमा चाहिँ थेजी मलाई सिधाजी कोसाफी माले एजुल हैन अले वो चाहिँ छुदा छ सर्भिस यो बाटोमा देखाउने बाहिर भयो रमाइलो पनि हुन्छ जु ध्यान होला अब जिजन जु पार्ट चाहिँ नचुनेपट्टि अले पासा पार्ट चाहिँ हिँड्ने चुनेपट्टि हजुर सरे चाहिँ ल वन चाहिँ सुएर जि सुयो खाली म्याच गर्छ ल अले जी प्रज्वल लेखा ले नपाए खा जिमरा पिंगे छु थे जुन थे पिंगे मंगला अले वन पिंगे अले वो सुइ गानी हेपी गो वो छ नि हेपी रहेछ एथमे तो चस्मो जी गो तो चस्म थे चाहिँ चस्मो जी तर जिम दुने चाहिँ जिम चाहिँ लाफु छु ए प्रज्वल गाछ थमा ट्यानिङ गर्दा आसे थापा नि हेपु तल वे चाहिँ फोकस पे द ले आफ्नो स्वे द सिनस पे द तसो चाहिँ सन्दर्भ नि फुटी ठोइले जिता वो खजको नि नाहे ठुली नि फुल धासा उगु इले जन मानस ते दथि छिसा केना दिबले वेको पिन्सन एको हे नि फुका दिले जी छिसमा पेहाउलामी पेहाइ हे कारण थि देशे चाहला न दिला नि पुगु अनुभव न कया दिगु जुल तर छिसा गु पेहाउ होला दि केना दि अले तर ठाउँ कने धासा पेहा होलीको पहन पादुङको गुदु थिति पहावे वया चंगुदु परिमार्जन जुया चंगुदु ओ आयो इले वो नापगु छिसा केनादीको पेहायो अवस्था छुदु वो निरन्तरता बिया दिपिन दुकी मरु छुजिया चंगुदु वसका कना खास के छ थो अनापा जिपुया सेकआउट टाइम चाहिँ जिस फुकै पेखा चाहिँ लोक नृत्य त आदरिन सेक्यो आदरिन अले चाहिँ विशेष चाहिँ चर्या पेखा चाहिँ फोकस बिया खोले चर्या पेखा त्यहाँ चाहिँ छिथो बौद्ध धर्म नपा स्वापुत हो बौद्ध पूजा विधि खे चर्या पेखा त यो बेजिसन पूजा सेकाउ ख किन चाहिँ यो कोमा सेका यो पेङ सेकाउ ख तर वो धा छोड छ वो चाहिँ परम्परागत पेखा ट्रेडिसनल पेखा जुजु नि वो चाहिँ परम्परागत ख क्लासिकल ख वो धा चाहिँ गुलेतानी मुखो वो चाहिँ अन चाहिँ जो छ त अचिसम्म या वो थौथा छ त गुलेले चाहिँ या वो चाहिँ पर्सनली थमन कोठा प्र्याक्टिस या स्वास्थ्यले या वो थौथा छ ल तर थो चर्या पेखा त चाहिँ अन चाहिँ खान यहाँ चाहिँ एकदम डिपली चाहिँ यहाँ बढे जस्तो को त थो क्षेत्र चाहिँ कगाउँ चम्सन चाहिँ किता थौ लजगार बेक अप्सन चाहिँ लजगाजको मुखी थो चाहिँ या मुख खरको चाहिँ हिजो म चम्पु यो को त तर ग्लिच भन कलाकार चाहिँ व्यवसायीकरणीय थुरा चाहिँ मेम्यू ढङ्ग चाहिँ केमा यही पनि त तर वो चाहिँ गलत जी छाड छ ओरिजिनल था ओरिजिनल जी होला वो चाहिँ ओरिजिनल चीज का वो ओरिजिनल जसको बाला ओरिजिनल त चाहिँ सिंहको चाहिँ काना गुन पना पनि खन्थ्यो या थ्याङ्क किन या थ्याङ्क न्याउसान जुराज लकिन उके भ्यालु कम जुझौ भने एजो चाहिँ ए या मुइथेन छ होला यो चौन त तर अन छो पार्ट होला मेरो पार्ट चाहिँ उके त चाहिँ एकदम व्यवस्थित रूपमा चाहिँ क्लासिकल टाइप है ट्रेडिसनल ढङ्ग चाहिँ म ठाजको किने हो आवश्यक अनुसार किने हो जुन यहाँ चौन त थो चाहिँ छौ मेरो पार्ट ठाउँ या इले देवचन्द्र बजाचार्य छमा कलाकार छमा पेखा हुलामी कागु ना दगु जुल कलाकारिता क्षेत्र दबु पेखा के पेखा मोजिया गु कलाकारिता छिसा या नाचना दिगु इले जि पेखा होलीमा धकावो मनसाय गना होला गु किसिम चाहिँ छिसा र पेखा योपट्टि ट्रेनिङ कया दिया होला पेखा यो अथो नजर धेरै चाहिँ पहिला चाहिँ उ विधायक ख अले जहाजको नांगा प्रज्वल त्यसको चाहिँ सान्यामा पासा ख होला थोने अमेरिका जुन चाहिँ गए प्यार होला सायद प्रज्वल थाहा त चाहिँ सायद थोन चाहिँ कन्टिन्यू जी खला होला हजुर अले प्रज्वल अमेरिका ल अले प्रज्वल नै त छोरा छ थो लगभग चाहिँ 2046 साल थियो होला 46 साले खग सुकुल ढोका दनि छि खबे सुकुल ढोका चाहिँ छौ नेपालमा
नवदुर्गा कला केन्द्र ढ्या छौ अना खोलेजु हजुर छौ चाहिँ अना कलाकार त्यहाँ अना म्याले हो प्याखनले हो नाटक सेनी अयोपरि फुकन चाहिँ सेनी परि ट्रेनिङ छौ खोलेजु सेन्टर थिन्तु अहिले प्रज्वलन जत्रा थेथे खोलेजु द चिपाङा सेका नुला ए गना प्याखन चाहिँ झिम गना झि एक्टिङ या मुख मुख प्याखन सेके चाहिँ प्याखन के चाहिँ एक्टिङ अठाइ स्याबियो ओके चाहिँ प्याखन या चाहिँ बु सेकेले चाहिँ जसम प्याखन केनेले एक्टिङ ध्याउ चाहिँ अना झिम या माल अहिले एक्टिङ चाहिँ आना वो ट्रेनिङ दियो अना 9 वर्ष ट्रेनिङ त दियो छमा चाहिँ कलाकार अथवा चाहिँ प्याखन होलामी के चाहिँ गु डेमो ख वो के चाहिँ वो नाटक या अथवा चाहिँ गु एक्टिङ खनि वन दै वो ए जुन चाहिँ प्याखन सेक्सा जुनु प्याखन सेक तल ले जिन छेदा चाहिँ मिजन त जुन प्याखन सेकला क्या मसन प्याखन सेकला तल प्रज्वलन चाहिँ जज एकदमै धिपिया त कसको स्वेक नु चाहिँ जिपु ले वे नोद्रिया कला केन्द्र उहाँले ले महेश केसी न चाहिँ गुरु का वेगलन सनी सेनी योजना वो सजी पासा नपा महेश केसी न पासा ले अनाउन चाहिँ गुरु ल एसन जी अले पिने चाहिँ पासा थिए तर दुने चाहिँ गुरिया रुपे चाहिँ रेस्पेक्ट यहाँ अले सुरु जुल वो सुरु जु दिन लिसन चाहिँ जु दुने चाहिँ गेजा मस्या सुरु जु दिन चाहिँ अल्जिमी वो तुटिया स्टेप दियो ता थै तत आ थै अयो दै क्लासिकल टाइप का वो सुरु जे वहे चाहिँ जिके दुने लिसन तरंग वठे द गो यहाँ पुरिन जुल मला जे अना चाहिँ लगभग एक जगह जिम जाना क्लासिकल प्र्याक्टिस है अले छेन वहेन त पहिले जुन साथुरी थेथे सोच्नी हैन जान सन ला थेथे सोच्नी वो यठाय वो सानी सो लिबा जुन चाहिँ उ थङ कने गुले जिउ कने चाहिँ अना गुले भन्यो वो आतुर जिउ कसो हन करे जन कसो गुले आतुर एकदमै त नि वो नृत्य चाहिँ वो टुटी पलाली से जा चाहिँ दुनले से अझ बढी चाहिँ फिलिङ आछ अथे जले जागृत जुल हामीले हजुर गु छौ प्याहसेनी गु छौ संस्थानी हो नाची छ क्लासिकल डान्स सेकादिला तर ठाउँ थिए छम नाय जियादी किकम्पा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान वो संस्था या अवस्था छुदु छुछु जो चाहिँ हेना चंदो किकम्पा न छो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण संस्था जो बिउदा अथवा चाहिँ के रहेछ प्याखन सेकन लिपा चाहिँ अहिले लगभग जे 4 वर्ष 5 वर्ष चाहिँ प्र्याक्टिस सके यहाँ गनाया सुममा हैन गनाया मस्या जिमस छारे सब पहिला सुनि सक्यो अहिले चाहिँ लिपा 4 वर्ष लिपा चाहिँ लगभग 4 वर्ष थिएन 4-5 वर्ष लिपा चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ नाच गरे प्याखन क्याउ राष्ट्रिय नाच गर अब पलाउन जुल अथवा चाहिँ नु देखे तुंक्ल आना चाहिँ अहिले कम्पिटिसन जिउ अहिले कम्पिटिसन भाग्य लागि चाहिँ अयोपट्टि चाहिँ सूचना बोजु नि यसै जन छौ भाग्यहरुको चाहिँ अहिले चाहिँ सल्लाह यहाँ तिमी प्याखन क्याउ फर्स्ट टाइम तिमी प्याखन क्याउ आना अब त्या बुझ लुमान यार मट सायद चाहिँ अब फर्स्ट टाइम चाहिँ परफर्म जुजुले चाहिँ नर्भस नै उपज ल मलाई अहिले आना चाहिँ वानेता संस्था देमाला संस्था ना देमाला जिएमसी संस्था मरु अहिले आना चाहिँ छुदाय दर्ता खाज प्याउले यसो चाहिँ चिसन छौ सल्लाह के कम्पा सांस्कृतिक परिवार खला गरे अजस के कम्पा चाहिँ ना सुज ल अहिले के कम्पा या नाम चाहिँ ना दर्ता जो अहिले किन चाहिँ भाग आयो अहिले उखार नै लिपा के कम्पा खे चाहिँ अहिले चिसन सिनेन सुज ल अहिले कलाकार न बरे ल सेगिप त यो डावल होला अहिले वो टाइममा चाहिँ प्याखन से मला सेकिपि गुली थोकने चाहिँ वो सिनियर रुपे चाहिँ भसा कम जुल छारे छ सेकिप न कम जुल थोकने मन त विभिन्न चाहिँ नजदाइसिन चाहिँ बिमि चाहिँ क्षेत्र जुजुले चाहिँ सायद मन जेफ अहिले जस्तो चाहिँ थङ्गुने चाहिँ के कम्पा सांस्कृतिक परिसंघ चाहिँ दनी तर जुनै चाहिँ प्याखन सिनिपुन दनी सेकिप चाहिँ कम मरु सेकिप मरु अहिले समाजमा सेकिप सायद वो थङ्गुने चाहिँ स्कुल चाहिँ थङ्गुने स्कुल प्याखन सिनिपुन द्यावल हरेक स्कुलले चाहिँ एकदम बामाला चाहिँ नृत्य कलाकार नृत्य चाहिँ नृत्यसँग द्यावल सायद स्कुलै सेकिन खेप अहिले वो अलावान चाहिँ चितान चाहिँ रिक्वेस्ट हो त्यो प्याखन सिनेमालाई रिक्वेस्ट हो समाजमा त्यसले चाहिँ बजा नदाइसिन चाहिँ थुङ्ने चाहिँ व्यवसाय के चाहिँ जुजुले चाहिँ समाजमा जुले चाहिँ मिले मतलब एजन सुमसा चाहिँ पेमा च्यामा दर्शक चाहिँ ग्रुपै सिने ढाक चाहिँ खाँच्यो अहिले ग्रुप लेजिमको एजो चाहिँ थुङ्ने चाहिँ सिने ज्या चाहिँ कम तर के कम्पा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान जुसन के कम्पा नाममा चाहिँ मिमे चाहिँ जहाँ जस्तै अथवा स्कुल खुल्यायो सहकारी खुल्या एभ्री जान्छ होला व्यवसायीकरण जान्छ थुङ्ने कि कम्पा छ ब्रान्ड जे ब्रान्ड चाहिँ जोत्न जो हजुर गु प्याख होलीको नीति छम व्यक्ति नाप संगीत यो तालमेल दको देमा तर ठाउँ कने गु प्याख म त वया संगुदो सेलेक्सन गु किसिम जुइ माथे छिस व न्याम चाहिँ अब म्युजिक भिडियो है खल्या व न छौ संगीत या त चाहिँ थगु बडी ल्याङ्ग्वेज का छ प्रस्तुति याको माध्यम ज्या छंगु त म्युजिक भिडियो तर ओके चाहिँ गु प्याख म त दो गुले तालमेल मिले मजु खनेदै नि जा चिता गथेता वो यो कोइ ओके चाहिँ खास गए छ न्याउ चिज चाहिँ थके
थके वो जुनै मरेका थके वो गुण मरेका चाहिँ वो प्रस्फुटनीय चाहिँ मिले मसेन छ चिसन कोरियोग्राफ ल याना दिगु जुहे दुहे जिमा जी म्युजिक भिडियो था चाहिँ याउ मरु तर चाहिँ यो कोही प्याख स्याउ त होला वो चीज गयो सा उगो इले कलाकार सिलेक्सन चिसा याना दिउ ख के वा निर्माता वा गुनिसा ठो आयोजक पिनसा चाहिँ थुपे कलाकार तेमा दगा चाहिँ चिता दबाब वइ कि म अरे जी गरे जी सा जी प्याख से त्या जी स्वके छु क्वालिटी द सुना चाहिँ क्लासिकल बालाके सुना चाहिँ त्यो प्याख बालाको प्याखले सुना चाहिँ मगर प्याख बालाको सुना चर्या प्याख बालाको जिसी नि सा जिसी जुन चाहिँ छन्थया स्वके छु छु गुन्दा वनसा चाहिँ या म गथे कि जे जस्तै जे चाहिँ अथवा व्यवसाय सञ्चालन छ मिठाई पस मारी पस हैन अना चाहिँ वेटर त दै अनि मिस्त्री दै काउन्टर चाहिँ पनि दै काउन्टर चाहिँ चाहिँ मिस्त्रीको छ महिला मिस्त्री त चाहिँ वेटरको छ महिला वेटर त चाहिँ थुके वो धाथिन गो छौ राइट म्यान राइट प्लेस दैने अथवा चाहिँ सुया छु गुण द वो तेम रहने वो हिसाबन चाहिँ जिन अठे जिउ ख त थंगने चाहिँ नज छिन दाइ लगी बुली पाखन सुले चाहिँ वो मिले म मिले जे दै दनि तर मिले म जुन चाहिँ थो जे विशेष जी न्यो जाजु जुले चाहिँ न्यो खेले चाहिँ बुली थो त जन फ्याच आउँदा उन चाहिँ को विचार छ जुठे छ वो निर्देशक छ स्वाके छु गुण द वो चाहिँ ताब्यो वो चाहिँ वरा चाहिँ अनालाको चाहिँ वरा चाहिँ दनि भूमिका बिहोरा चाहिँ अझ पनि विचार छ जुठे छ तर थंगने चाहिँ दिवा तलाकी हिरोज्यू देवा त लागि चाहिँ हिरेनजी यो पनि टाइपको लागि बच्चाले वो स्विपना वटा चाहिँ वा चाहिँ इच्छा पुरा जी तर स्विपना चाहिँ जुन चाहिँ न्याफिक मुख्य छ जी सोले हजुर सुइगु लागि दिएको ख वेकअप इन सहे वेकअप इन त है लुमदन धासला व ज्या सफल मोड छ हजुर खलाबला या चले जिसा तोती मजिगु छको ख छिगु जीवन अभिन्न अंग कथा दुगुपति भक्तपुर एफएम या संचार कमी छिछि आदि भक्तपुर एफएम या छि निवर्तमान नायो भाजना जियादी सब संचार कमी गु कथामा नायो जियादी ला गु किसिमा चाहिँ संचार कमी कथा चाहिँ छम कलाकार या पला निहागु ख वस्कन कनाली सले आदासा बस हागको इदो हान छि चपासे गबले जाय वन मसिला मला सबै छ न भेका बोल जिहे जी पक्कैन तर ठाउँ छिता पनि त न यको गुसा गए मागु जिया चाहिँ पनि सना सकतया छ न थो न चाहिँ छौ बालावे चाहिँ छौ टिम बने जुख भक्तपुर एफएम पासपिसन चाहिँ खासै जिया एफएम नि एकदम बानी खनापा होला एफएम थाहा जस्तै भक्तपुर एफएमहरु अहिले जोजलपा एफएम नि हो टाइम्स एफएम नि हो यो जोसोंख होला नपनाबा अरे जी पासा पनि राजेश हाडा लक्ष्मण पलिखेल सुरेश बजरा चाहिँ चिकी जाएको पनि चाहिँ थो टेक्निकल थो टेक्नोलोजी के चाहिँ बजा निने बढे जुइप अहिले छका चाहिँ अहिले मी खाजुला थिए अहिले गएछ सुरेश जी किजाख बज्राचार्य अनि जोजलपा एफएम लाछु एफएममा चाहिँ छौ प्रोग्राम चाहिँ अहिले सुरेशन चाहिँ चितो नेट पाखेन चाहिँ प्रचार नै यो पनि चाहिँ कन्ट्याक्ट जु होला अहिले टाइम सेभिङ हेर्छौँ सायद अहिले वे सन्दर्भ चाहिँ सायद इमी समस्या चाहिँ मिटिङ जुए चाहिँ झन् छ्या म या समी एफएम छौ खल्यानु खाजुला थिए ले इमसँग चाहिँ समस्या निर्णय यहाँ गए चाहिँ या छुछु चाहिँ मतलब घर सुर्यायो सुसु दुथाके खाजुले सुयाके चाहिँ छु गुण्ड वो दपन माले नु झोले अहिले विभिन्न पासप माले सुर्जुल होला अहिले लक्ष्मण पाखे थय पासप राइसे पाखे थय पासप सुरेश पाखे थय पासप सरे क्रममा चाहिँ अहिले जिन्दा उके दुथ्याउ ख ओके त चाहिँ कलाकार न माल नि त्या हिसाबमा खाजुल थिन्छ एजो चाहिँ अहिले वो हिसाबमा चाहिँ जिन्दा दुथ्याको ख खास चाहिँ जिन भन्छ चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्र जीव खास छुए सिमहरु इन्ट्रेस्ट नम्बरहरु बनमहरु तर जब थुकार चाहिँ अहिले दुनिया दुसा त अहिले गए नि जाके खा जुन जुन चाहिँ दगो चाहिँ याव सपुन तेमको चाहिँ याव ता खाउला अहिले वमा जे चाहिँ एफएम न्यान्या प्रचार न्या जुले चाहिँ तमाराम आइडिया दावला अहिले आइडिया दावली चाहिँ थो मार्केटिङ थो प्रोडक्सन खे थो टेक्निकल खे थो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन उखारन चाहिँ विभिन्न विंग्स चाहिँ तयार जुङ हो थो चाहिँ थमै सेगाउ ख थो खासिन दामल था वो टाइम चाहिँ मेफु मन्तने वो ख जिमसन सन्तान यहाँ बे जिमसन चाहिँ थे बे मखो चाहिँ यार चाहिँ खान्छ नि अहिले तुकारण हेर्ने परे जो ख सेकिना दता एको सेकेन्ड दता जो उले वो टाइम चाहिँ लगो लगो जीवन चाहिँ झिसिन छिए चाहिँ एफएम लागि दोरे जो मार्केटिङ भने मलाई अब के छ भक्तपुर एफएम सुरु चाहिँ अब भक्तपुर लागि चाहिँ छौ नु चाहिँ मिडिया जुल इलेक्ट्रोनिक्स मिडिया जुल गए चाहिँ मार्केटिङ गए तिवा राखे तिवा मर्के मैला छुन चाहिँ सरकार छुम बिन मको अथवा स्थानीय छुम बिन मको थमै तिवा कमे चाहिँ थमै खर्चा म ल तिवा न उले खर्चा म पटी गए तिवा कमाएर खान अले खर्ना चाहिँ नि खान जुन चाहिँ यहाँ सेकाउ चाहिँ छौ थो एफएम पटी ज्यादा ख हजुर
समाचार वाचन याना दिला ज्याजन ह्याका दिला उसले यहाँ चाहिँ फुकै आयो समाचार न थमा थियो अरे छो प्रोग्राम न आयो इन्टरभ्यू न क्या हो मार्केट न भने होला हिसाब न या दक्मै आयो सुन्नु होला छि फुकै पास मिले जिम्या चाहिँ एकदमै छ एनर्जी बढे छु ले एकदम एनर्जेटिक फुकै आ नु ज्याज ल होला फुकैसन चाहिँ घर गरे चाहिँ दक्मै आयो छम सफलमा संचार कमी जुइको नीति जुइ गजिया चाहिँ गुण दे माथे छ थौकनेला यो कुहे संचार माध्यम त दे ढुङ्ला नेनामी पिन त सोकमी पिन गो नीति न छ विकल्प रूपे दे ढुङ्ला छौ मक्सम मेउ मक्सम मेउ तागो इले संचार कमी पिनु दथुइ न ढेदे वाला चाहिँ बोलनी ढुङ्कला थो अवस्था चाहिँ छम सफलमा बालामा संचार कमी जुइगो नीति चाहिँ छिगो व्यक्तिगत अनुभव चाहिँ छुदो गे चाहिँ जुइ माथे छ खेजाइ चाहिँ संचार कर्मी खेजाइ ट्रेनिङ छुकायो मरो हैन गाना छु सेकाउनु मरो नजदेखि चाहिँ त्यो थमै यहाँ चाहिँ जुजु चाहिँ थे जुजु लोक भावमा संचार कर्मी जियाछि लोक भाव ठेकन मता साजिला तर के छ संचार कर्मी जेटा चाहिँ संचार कर्मी छुख संचार र्या छुख वो चीज चाहिँ ठिकै मलाई छ छौ संचार क्षेत्र ढ्या चाहिँ थो ढ्या क्षेत्र छौ जिम्बार दौपट्टि चाहिँ एकदमै जिम्मेवारीपूर्वक चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म छौ संस्था ख अथवा छौ चाहिँ विधा ख थो होला ठुकिन चाहिँ एको चिज चाहिँ इफेक्टिभ गते कि जिउ छौ हिसाब देशे उतल फुतल जिउ चाहिँ छौ थो विधा ख होला संचार कमिटी पाखे थुकी चाहिँ सही खात चाहिँ जुइगु अथवा सही खाँदा चाहिँ जनता तक थेङ्ग बेउ खास चाहिँ वो खठेन्छ गलत खा थेङ्ग अलि वाक्य हो अथवा चाहिँ वटा चाहिँ मतलब उखान चाहिँ मोमोर खात त चाहिँ प्रचार प्रसार या चुलामा चाहिँ थुकिन चाहिँ एकदमै चाहिँ संचार कमिटी चाहिँ भामला चाहिँ छ जुवानी इफेक्ट मतलब जनमानसहरु चाहिँ थाहै थियो थङ्ने चाहिँ के संचार क्षेत्र चाहिँ देश चाहिँ चौथो अङ्ग थाहै तर मन त चाहिँ उक्ली मन त चाहिँ संचार क्षेत्र संचार कमिटी ख चाहिँ इरिटेट जो हुन्छ मोमोर खात अनावश्यक खाता चाहिँ प्रचार प्रसार जुले चाहिँ हो जो हुन्छ दुनै चाहिँ थके चाहिँ वो चीज दे मठन्छ बामला खा चाहिँ प्रचार प्रसार यो भिमु खा समाज त चाहिँ आवश्यक चीज त चाहिँ प्रचार प्रसार यो अझै मठेन हजुर गो भक्तपुर एफएम या त जन्म बिहा दिला बोलंका दिला थौ ल्यामा अवस्था वयस्क अवस्था थेन्दङको गोदो ओ इले बुलामा नयाँ न जुयादिस ज्याचन ह्याकामी न जुयादिएको गु ओ दौरान दो यात्रा दो ओके दथि चाहिँ नुगले याबले लुमोसी भएको गबले लोमनी मकुको अयो छु दसा इना दिसले यो कोइ त तंगला जी ठक्क सकुन्तरा जिन चाहिँ गु नक्ति थाइला न न्यूज न खा थाइला ला अरे न्यूज चाहिँ छौ तर अनुभव जिके द उले चाहिँ पुलिस चालक त राजा चाहिँ कुया धैनी हजुर अले कोही बनल नि उले हजुर हजुर ल ठक्क दुम मोला अले न्यूज भने चाहिँ जु जु चाहिँ 7 बजे बन्यो हैन अले बनी 6 बजे जु अले 7 बजे न्यूज लागिन चाहिँ तेलन द अले पत्रिका त फुकन कलेक्सन या मला फुकन स्वे मला छु न्यूज द्याउ छु मड्याउ स्वे मला अले एडिट या मला एकदमै समाचार निनिप मन निनि बाना धाइ रसिया धाइ मसा धाइ ओग्याउ चाहिँ फिडब्याक त भयो तर आना त गथिंदा तसँग थाको हैन अले वो टाइममा चाहिँ ठ्याक्क जी चाहिँ पत्रिका जो एफएम पाखे मछ बिने वाने सर चाहिँ आर्मी त तन्न फुकम राइफल गर्छ फुक्ने तन्न ए झसङ गर्न होला तपाई के झाला दा मलाई म यहाँ न्यूज पढ्न आएको जिग्गै नि पुलिस खान नभले सिधा खेता पुलिस होइ नि हैन मस्त मलाई थङ्ने टाइम पछि प्याङ ल जे पुलिस खान मैले डर्दै तपाईहरु के भयो आज त्यहाँ तपाई के गर्न आएको न्यूज पढ्न भेज होला दुने माने नला दुने स्टुडियो माने न स्टुडियो नै पुलिस आर्मी दुने न आर्मी छिथो बन्दैन आर्मी न्यूज तयार हैन दुवै आर्मी तपाई के गर्न आउनुभयो जे थे न्यूज थे बनाइ धान होला छुछु बने ताला जिन फुक्क जे मिल्यान यो पनि नपढ त्यो पनि नपढ जम्मा चाहिँ जिन 10-12 न्यूज देखाएको सुङ पिङुज गर्ने भङ्के बिलम छला ओ छिथो एकदमै चाहिँ छौदनी मैले त डर छुजी खथो छिता चाहिँ जोइकी खला ह केदाइ छिसन अरे अझ छु भमला चीज या मुख पत्रिका छुको बन्यो ख तर छुजा पत्रिका चाहिँ विभिन्न खाता वे अले न्यूज भन्दा बनेन जुलने चाहिँ राइफल हैन अले वो टाइममा चाहिँ टेक्निशियन चाहिँ राइसाडा हैन राइसाडा जिमा चाहिँ भक्तपुरमा चाहिँ एफएम चाहिँ संस्थापक अध्यक्ष ला अले उन ग्या जन ग्या तर मने छोसा थम भनाको या मैले त्या हिसाबन चाहिँ एकदम न्यूज चाहिँ सल्लमा फ्ली चाहिँ जे मतलब कन्सियस जो बनके हैन वो सल्लमा आको छ म दन नेपाली बात चाहिँ दुनियो उले आको छ म दन चाहिँ सल्ल बनेको चाहिँ ठ्याक्क राइसाडा चाहिँ सोया राइस
ठ्याटा मलाई जी एकदमै माग पाटो छु अझ बालाको मलाई हिसाब उसले चाहिँ न्युज एकदमै बालाको पाउँछ तर वो टाइममा डर्न चाहिँ उसले डर्दा छौँ छ्याछ जब कि छौ होला आर्मी तय चाहिँ झिउल्ने छौँ राइफल चौँ चोत्ने ओ अवस्था गए जाजी होला अहिले वो तुङ्गे चाहिँ झिउ दिएछ उत्तर पथर उठ्नु जो भन ओ छौ चाहिँ छौ ओइ जियाजी छित तयको सफलमा संचार कमिताका अकेले यसो भए अहिले मेरो छौ चाहिँ हिगी छौ सन्दर्भमा होला हजुर न्युज बुने टाइममा चाहिँ झिना पाए चाहिँ छोराई लोड सेडिङको जी होला थौने लोड सेडिङ मोज ल होला कुलमान घिसिङ जिन्दाबाद ध्याचीसँग होला ध्यान चौँच ल होला लोड सेडिङ जोस नि अहिले बनी मोतासित होला छुङखामा त फुकाए झि अफिया लुवानी नि छ होला जे न्युज भन्दा भने न न्युज बने न होला सल्लो न्युज म्युजिक थाक्ल न्युज बनेको ल ए नपाउ न्युज बनेको चाहिँ घुनु आवाज प्याउला आवाज प्यायो भने चाहिँ वो झिकु बने उसको नि मेटलिस्ट त पत्रिका त फुकम उडेर छु बेगन छु सुसो थेको ट्रे फ्यान चाले चौँ जखन जा फ्यान चाहिँ लाग्यो अरे जो छु जाऊ म्याउ पनि चाहिँ लोड सेडिङ ल थौ चाहिँ अहिले अफियालो बान ले मरा च्याट च्या भने चाहिँ फ्यान चले छुले चाहिँ फुकै न्युज खतम जिया चाहिँ उले फुली ग्यात कि न्युज आना जो त पत्रिका फुकन छाल बाल जेङ ल हैन ओके जी टेक्निशियन न पनि खा वा इशारा चाहिँ ब्रेक किया वो म्युजिक आको फुक्कन मिल्यो हैन चाहिँ न्युज गम्ले प्राविधिक गरी थो चाहिँ लोड सेडिङ या चाहिँ छौ ग्याउ इफेक्ट हामलगा इफेक्ट पक्दैन नोवाना ले पेखा होला थगो अभिव्यक्ति सुयातना प्रभावित यागो थैगो हे छम व्यक्ति यागो कला जुल अले वही कला या त निरन्तरता बिम छम कलाकार खसा तकले लिपा छौन्यस लितयासना थौकने या पि कलाकार वना प या पि कलाकार या तथि तुलना या मला दासा छिसा किसिमा यानादि वो नापया पि कलाकार गो जीवन्त कलाकारिता दो थौकने न वहे खने दया जंदु के बाटो कलाकार थाउ चाहिँ के रहेछ नापाना अठेख अन अठेख होला ओके साथ नाखे पाइजी अथवा ओके चाहिँ विभिन्न विधाखे पाइजी तर कलाकारिता अन चाहिँ बाया बाला कलाकार त्यो चाहिँ अभिनय नापाना बनाए ल होला समय अनुसार चाहिँ जिउ माइन्ड चेन्ज हुन्छ भने उसले बनाउ चिज मलाई सोच्नुले अन चाहिँ बाला टमाटर बनाए छौँ त गुली चिज चाहिँ थङ्कने टेक्नोलोजी कारण अथवा चाहिँ थङ्कने चाहिँ विभिन्न किसिमपट्टि चाहिँ म्युजिक त चाहिँ नापाठ्या मखे ढुङ्ल नापा चाहिँ जे गरे कि त्यसमा भिजुअलै सुए प्लम फिल्म सुले चाहिँ प्याखा सुले मे छपु सुटिङ एले उके चाहिँ स्थायी अथवा अन्तरा अथवा छुदा फुकाइ चाहिँ छौए एङ्गल क्याताटे स्थायी छौए एङ्गल होला स्थायी सिल अहिले अन्तरा चाहिँ सायद कसको काइजी टेक जुजी थङ्ग्ने चाहिँ विकास जु धारा छुरा जुन 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 थङ्ग्ने चाहिँ म्युजिक छौके चाहिँ कि मात्रा त दै 16 मात्रा 8 मात्रा 4 मात्रा 2 मात्रा दै होला नापाछा चाहिँ अब 32 64 मात्रा है छौन्दु चाहिँ एङ्गल जी थङ्ग्ने 2 मात्रा खे 4 मात्रा खे ट्याक प्रत्येक चाहिँ चेन्ज चाहिँ वो पोजिसन त प्रत्येक चाहिँ स्टेप्स त चेन्ज जी ला चेन्ज ला तुरी चेन्ज ला कप चेन्ज ला छु चेन्ज जी उके चाहिँ वो म्युजिक नापन चाहिँ मिलाएपट्टि चाहिँ गुड ट्रेन्ड भएको छ त त्यसको भला हो स्वेलन चाहिँ जिता नेफेछ सायद गुमास्तान चाहिँ छु ब्याखमा भए जी तर जिता चाहिँ के छ पुनः छो कलाकार देख एकदमै चाहिँ चोछा भएको कलाकार देख थोरै जस्तो डान्स त बु टेलिभिजन वे स्वेले चाहिँ एकदमै नेफेछ होला स्वेले चाहिँ जे स्वाज नै मसी हो नापान न्यापु होला थेजुले उकि चाहिँ फुकन तत्व मिले जस्तो चाहिँ बनायो उकि चाहिँ म्युजिक न मिले चाहिँ माला प्याखले मिसेर चाहिँ अब अङ्ग न मिले चाहिँ माला अहिले रिदम न मिले चाहिँ माला अहिले ट्युनिङ मिले चाहिँ माला अहिले उकि चाहिँ देउ सारङ्गी दे अथवा चाहिँ भैलेन दे बाँसुरी दे फुकन चाहिँ वो अनुसार जुल चाहिँ पाला हजुर नापा चाहिँ डायलग वो शब्द के अठे जुइदा छ थौ चाहिँ बीट खे चाहिँ बुझी जे छ ख वो छो चाहिँ विकासै खौ न उता चाहिँ बमला ध्यान होइ छ न कलाकार खनि कलाकार वो चाहिँ अघिलाई चाहिँ उली चाहिँ अभ्यास याउदै होला बिना संगीत प्याहा केनी फै के फै मखुदी बिना संगीत फै जिथाने प्याखलेला किन दिस उ यता त तासा दना मुक्सा हरेक अंग चाहिँ वो प्याहा केनी जी हुनी छ जो अथुके चाहिँ के रहेछ प्याखन ध्यायो चाहिँ अझ किन सुरु न ध्याए थिन्छु होला प्याखन ध्यायो चाहिँ झिथो तुटी पालाले चाहिँ ठिकै चाहिँ एकदम एक्टिभेट जिउ पनि छौ विधा ख जस्तो किन दिउ जिन थो छोला खाना चाहिँ प्याखै खथो जिन थो चाहिँ ध्यायो थो प्याखै खथो एक्सप्रेसन खथो जिन थो चाहिँ सुथे चाहिँ लाते छिन पनि चाहिँ खाला खसा सायद चाहिँ उली हेपीमा खोजे तर जिन थो खाना चाहिँ थो लासँगे न
जे हुँगा गाली किने माला जुम मने खाथे व्यक्ति धाले जुन किने माला थोन छोप्या खाय खला एजुलिन चाहिँ थोची त चाहिँ म्युजिक खेतेले अझ बनाइ जी होला खास उले जग ख तर छोसा जी ताइने जो लाइफ छ प्याखा ख ला जिल्ल्याङ मा छ प्याखा रुप न्याने म एलाको प्याखा लियो म कि टाइमिङ यदि मिले म चाहिँ जिद्दै फ हरेक चाहिँ कला प्रस्तुत जो चाहिँ तर वो स्वेगो मिखा जगह पाइज ल जो त जस खलाबला खादास खलाबला जिज ल वो चाहिँ वो ताले वना चंग जो छौलै के वना चंग जो धासा सम सेनामी सम कलाकार चाहिँ थोप्या ख त कान मूल्यांकन जो जो गुना चाहिँ छिसा खलाबला यो छोले चाहिँ धादी दुंगु गुदुकी जिन यहाँ याफु जी मेना हालिफु प्याखाना हुलिफु बाजाना थ्याफु दका बाजाना थ्या फ मखगे बजबा थ्यासे बजबा जका गुरुला मकु तर गु या मागु ख वज्या चाहिँ जि याफु दका गु थया दिला तर तो बाजा बिज मरुगु इले चाहिँ चिसा छिहे दगु जिया जो छतवाचा छिगु सल चाहिँ निनिगु इच्छा जुल मला सकमी तिंगु नीति न छक बचाको थगेजी छ खासै जी गायक खै मको तर गेजी छ लेभल के जुतना कलाकार चाहिँ ख जो कलाकार खला लेभल दे जुतना अले वो लेभल अनुसार चाहिँ वो लेभल त सुयु पक्ष अथवा चाहिँ सोकमी भाषामा तामाली होला वो गे सुय खो अनुसार जी सायद जी चाहिँ छौ जन दाइसिन चाहिँ जीवन यामन वन यामन थुना यामन न्याठान यामन उजले मेना हाले जी थौके न जा छोरा छ न दाइजी फ्रिज राखिन चाहिँ पठा जो चाहिँ काराको हालत नि हो यो परि चाहिँ भजा अभ्यास दियो वो छौ छ न दाइ किन्दा मो कि थरा चाहिँ न्याफियो थौ ब्रेन दा थौ माइन्ड दा चाहिँ एकदम आनन्द जुइ थुकी छ जेसन चाहिँ 24 घण्टा के जेसन जो माइन्ड दा गे चाहिँ कुल गे चाहिँ जो दिमाग दा चाहिँ ठण्डा अथवा चाहिँ कन्ट्रोल देऊ जियान चाहिँ ओके सोचे टेन्सन ओके पठले टेन्सन ओके मन पासपन बनाए खाले आना खा अनेक दनी जो दिमाग है होला वो चीज चाहिँ गे चाहिँ स्थिरिया त्यहाँ खा चाहिँ वो चिके देखे म कुमासन ध्यान है कुमासन चाहिँ चाहिली अथवा छुचुटी त तर मिहाल्न चाहिँ जो जुइ जुले जिन चाहिँ मिहाल्यो प्र्याक्टिस चाहिँ यहाँ तर चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको अठ्याम हो अझै दुःख बिला चाहिँ खेता जी नधारे चाहिँ कलाकार चाहिँ ख तर गायक मुखु ऐसा मोसिप्ने लिन चाहिँ गायकै खै ग होला बनारको दाइ देव दैन मेले बना दाइ अब छा बना दो छा वो आनातको मथ्यौ जुली अरे थोचो चुया छुया मे हो दाइ जी होला लेभल हरेक खे दाइ सायद जु लेभल चाहिँ सुख होला अब सोकुमी भाषा ठीक है दिजी जिता चाहिँ खासै छौ मे छोरा छ तो दुर्गालाल श्रेष्ठ मे दसके बाला जीवन नापा स्वाप दो मे ज्यादि बेक्ल अले के चाहिँ न्यू बयचरण संकले न्यू बयचरण चाहिँ संगीत त ल्याव होला अले वो मे दसके बाला होला अयो वे छौ चाहिँ छौ न्यू मे दसके द नुले थुप्री मे त मध्ये छौ मे द त चाहिँ जीवन नापा स्वाप दो पटी मनु छ कला मते खा पिता थे मन थो सालु से चो थुकी ना बिनती धोके मतेरे मुखु थे मन थो नाई से चो फोगी सा ये मते अपमान दुनुगले वही के ना भगवान फोगेसा ये मते अपमान दुनुगले वही के ना भगवान दुनुगले वही के ना भगवान वो भगवान ख्वेव झिनुगले मिखा खोबी वही गु पालु से चो थोके ना बिनती धोके मतेरे मुखु थे मन थो नाई से चो धना संसार न्या फसा छेने सिर पेच है दसा धना संसार न्या फसा
छेने सिर पेच हे दसा छेने सिर पेच हे दसा छ बचन चिमी जुई म तेरे मुखु थे मन थो नाई से चों छुहे खा जिंदगानी थो कन्हेला जी खरानी सो छुहे खा जिंदगानी थो कन्हेला जी खरानी सो कन्हेला जुई खरानी सो पलख प्रेम छ मुस्कै ब्यू दुखेन मन थोयाउ से छो हजुर गाथे म तम कलाकार गु गायक म खुद हेदिला तर गायक थिङ टु हे अतिका नाइसी संका मुखो थे नाइ जुले नाइ से जुना नाइसी संका एमके यो हेदिला केनि दिएको स्वादि सेना गु थना चपाछे छाया चपाछे त झझ ध्याका दिला सुक्मे पिनको नीति तुले बाला सिचंगो मेना हाना दिला केनि दिएको स्वादि सेना चपाछे इ कोचातें गुदु वेजिया सुक्मे भाजु मेजु पिन्ता दक्लेरिपा छुख भ्यादनी गुदासा भ्यादि भइ विशेष यहाँ चपाछे ज्याजो जिना सोया हैन टिभी खे डाइरेक्ट म जाने युट्युब दाउजुले चाहिँ अफु छुइले चाहिँ थ लाता उले सेउख चपाछे खे चाहिँ कोही विज्ञफु विभिन्न विधा के चाहिँ विद्वान फु हैन ज्ञाता त चाहिँ अयगु सगोदराजी चाहिँ हैन खानावाला न्याक दि त्यसको न्याफिसो ज्याजो खथो जिउ नेपाल भाषा खेले थजो ज्याजो त अझ न यो को दायने म दसा बाना ठेन्छु चपाछे त्यसको बनाउ ज्याजो ख थजो थुले बनाउ ज्याजोले तिलमछि विज्ञ त हि थासे हैन विद्वान त हि थासे चाहिँ जी भाषाको मसियामा नधेने यो छुने चीज विज्ञ मखरो जिन तया ज्ञाता मखरो जिता चाहिँ थाना हय अरबा चाहिँ चित खानामा न्याक दिला अग्या लागिन चाहिँ शकुन्तला लगायत सकुमी भाजु मेजु पिन्ताना चाहिँ योको सुबाइदे छ हैन जीव पाखेन चाहिँ थो अन्तर्वर्त ध्यामले जिता चाहिँ न्यापुल तर सकुमी भाजु मेजु पिन्ता न्यापु मतलब जी मसिला जी बाला खाला मससाना चाहिँ शकुन्तला जी चाहिँ खायता जी चाहिँ बालाको ठिक चाहिँ काने सला मसला जी मसिला अग्या लागिन चाहिँ छिकेन छमा फनेला स्थाना योको सुबाइदे छ हाक्न चाहिँ थो चाहिँ अवसर बोल्दा जिएन चुने नप्ला हजुर पक्कै न अझ सक्ने भाजु मेजु पि थौ चपाछे झझ ध्याकेको नीति छम साधक वेकन साधकलाई ध्यामदी तर जी वेकैपट्टि कलाकारिता खाना चाहिँ वेकै त साधक या उपमा बिहाको ख पक्कै न छितन जी बिहाको उपमा चाहिँ प्यासी त्याका दिलो थाका जी फला सकाया जना हयको ज्याजो छित गथे तल सुन सला सुझाव दसा पक्कै न सपोते दिथका फला सकासे मेगोवाले हाना मेमा छम 5 जना जी चपासे वेगो हेजी मेगो बाता कै नीति जितना बाया भनेको उजा बिहारिस थौ यता बा सुबा